Çok arda. Sizlerde şekerin bahsi kımbatladı mı? Bu maydın bahsiçi. Bu oydan kaldı mı? Kançadan şeker. Kameraya Salam aslan. Değil mi? Affetsin. Meriyadan geldik. Affetsin sensin. Bunu kaçını sattın? Un yok bak bizde. Kakır bunu satmıyorsun. Bu kaçayı satkan yok. Un satkanımız un az tükenip kaldı. Varsa yok mu? Böyle gülüç. Kançadan sattın bunu? 1600'den 1700'den. Un bazı şunda bok bitti Kazakistan. Hiç kimanda kılgan yok. Kalpayt bakın. Buna Akunda 1400'de satın. Akun kalmadı. Akun yok. Akun kana bergen kana. Başka bunlar akın başlatmasın. Meni karasan Akun bir aydan beri gelmeydi. Zakaz anda aytpayсыңар mı? Biz Akun bolganda elde akınız. Un yok. Kazakstan. Ayımdaki kımbattattın. Nasıl oynayacak? Özleri kımbatlasın. Kaç yerden aldın Biz ha? Premo'yu albayız da biz geçeriz. Kim? Artı canım ver ki kimden aldın? Bu da Kim? ne taktan ötközösüңөр? Kimden? Onu biz bilmeyiz. Biz azdan talalız. Eğer degen oşol köçök kımbattatkanыңарды. Mına azır men Oş pazarından gelip aldım. Undun baasın 50 sömga kımbattat. Eğer dağı un gelip turup kımbattatsaňar, Un gelse biz satmaklı suyun öyle. Mına orek uçok kalgının bari. Eğer ertengden başlap, bugünden başlap undu katıp atsa, azır tekşerile gıkıyın bu emgidin mene. Boskulattı bar tekşerip çıktı. Eğer un katıp atsa, unun basın kımbattatsa, monun bar jawam ertek. Tarım bagla aytıp koy. Köçökünü koldanıp ketkiler, biroq bugünden başlap koldanıp koyun. Hiç kanday sebep yok pazarda japkanga. Bağını kımbattatkanга. Kazakistan açık. Buğday gelip atat. Un kombinatın var iştep atat. Kudaydı karagla. Ben aytıp koyuyorum sizlerge daha. Eğer bugün büt tekşerip çıktı. İçinin barında undardı zapaska karmap. 2000 so'mga, 1900 so'mga çıkarıp atsa, büt barыңар жазаңарды alasın. Tura. 50 lira soğuk var da. Monopoliya şu işteş gerek. Men de kalbay kalgan bake, geçeli kalbay kalgan. Oso bugünden başlap undun başı. Men bile bake, men mına eldele gülü, men öz basına da Öz satam. Mende basına. un yok. Eğer bugün tekşeririz. Kanka Eğer kımbattatsınlar. men el gaytıdan. Menden 5'ten alasın. Birden al. Kurttan güzel olma el öz panik. Şeker kımbatladı mı? Getir esne. Getir esne. Kim at etsin diye. At etsin gel ya. Kim at etsin? Siz at etsiniz mi? İçine giren çıkırsa. Фотографа пропустите, фотограф. Я что-то Kantodan tatlı. Basın kımbatladı mı? Yok, sakarda yok bende. 1,5 mindən болады азыр, ә? Yok, benim. Короче, Yok kalsam ne yapacağım? Kaç yerde var? 25 milyonlar 1300'den satacak. Şunda bak. Burun kançalı. Yok, burun kançalı burun. Basın götürgün yoksun. O hoşum muydu? Gümüş yetişti mi? Gürüş yetişti. Gümüş yetişti. Просто элдер өзү эле паника айтат эми кылып атат. Бардык пар жешти күнү эле келип атат. Ошол эле бала мен кошкон жокмун. Мен мурун деле 1000 күрүш деле, азыр деле 1000 күрүш деле эч кабатыр болбогула. Ошол эле бала. heç yerə panika qılmaqla öldü.
1 kilogramma 1100 so'm to'ladim. Yo'q, o'shanda kilogramm qanchadan bo'lib qoldi? Beş so'mga sotib, javob chiqdi. 14 so'mga sotib. Oyoq kimniki? Oyoq nesi kim? Belgelesi. Koça günü gelesi. Beriyadan geldik kendisi. Geç. Жаңа төлөдүм мен 1100 сом төлөдүм мына 1 Siz Aklımda 1400 ton euro. son bizler koş mu durmuyor? Geçelim sırayı. Koça günü şekerin bası kaça ne burada? Kaç son? Bugün kaçana sattık baş? Anne de bugün götürmediniz. Ne sebepten basın götürdünüz? Bulardı nemesi bunday oldu. Dastan uç. Dolar gördüm. 3 songa koyup götürüldü. Üstün tavara bura dolarga çekaktan geldi. Bundayda? мен алдым. Yok sizden soranız. Маған зачсын бермейді. Yok beni arasanız. Çoğunuz beni arasanız. Sizden soranız. Жоқ, маған зачы бермейді. Biz hazır aytабыз. Неге алдайттың? Бермесін маған. Siz bir hukukos bu. Sizden soranız. Biz sizde günahlıgan jokpuz. Biroq el kıynalıp atkan vaqtda eğer sebep жоқ болса, kımbatlatып эле коюңуз. 38 сом бойдан Жоқ, калабыз. маған зачсын бермейді. Мен не үшін? Өзүңөр сүйлөшүп. Макулбу сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Мен сизден суранам. Көчөгүн ажиотаж болуп, сиздин базар чыгып атат. Бүт базардагы балалардын баары Кечин сиз эртеден кечке бул жерде кайтарып азыр 1 минут, азыр мына. Жоқ, мен айтып алайын. Жоқ, Мен мына кете алайын. базардын директору менен Булар сүйлөшүп. силер кеткенден кийин Жоқ, кайрылып. базардын директору жооп берет мындан ары. Эгер базарда неабасына болгондо бааны көтөрүп турган болсоңуз, базардын администрациясы канча ошондо? Сүйлөштүкпү? Келе кал. 1600 сом болуп атат. Мына базардын администрациясы мындан кийин бүгүндөн баштап ага жол бербейт. Hakimiyet. 43'te 37'den Hakimiyet. Bir kıyımda mene nemgodunu çakır. Mına azarın administrasiyası. Göçөгүн эмне көтөрбөйт? Айтып коеюн. Бүт базарлардын администрациясы менен жолугуп сүйлөшкөн. Базарда бааны көтөрө турган шарт жок азыр. Баары нормально. Эгер кайсы базарда баа көтөрүлсө, администрация ол чогун жазаны алышпайт. Сүйлөшүп. Унду разбираться бербейсизби? 1700 сатып аткан эле. Düşürsün bas. Facebook'ta hazır bazarlar jabылып атат деген болот. Bazarların эч кимиси жабылбайт. Bazarlar өзүнүн шартында иштей берет. Сиз айттыңыз базарыңыз жабык. Жоқ, базар бүт Бирөө келип жабат, давлат деген. Мына интервью берип коюңуз анда. Эч качан. Көчөк боюнча маалымат мындай, кээ бир товарларчы эрте багы кээ бир клиенттер бар да, эрте келип төлөп койгон акчасынчы. Алар ошо сатпайбыз деп койгон үчүн чыгып кеткен. Анан аз долларды өзүңөр көрдүңөр, 3 сомго көтөрүлдү. Биз баары границадан доллар менен алып келебиз товардын барынча. Доллардан ошондон кичине эле баг ажиотаж болуп, азыр май сай деп атат. Кудай буйрса бүгүн түнү күтүп атабыз келет деп. Унда, шекерде, майда ажиотаж барбы? Базарда ошол бир дефицит барбы? Элдерде ажиотаж, базарда дефицит деле жок азыр. Ошону айтып атабыз да, ошон үчүн Элдер өзлөрү эле мындай насибин тыйбай эле бирөө алса 20 килограммдан алып атышат, 20 литр май алып атат. Ал деле чирийт, ал деле көгөрөт. ошон үчүн ажиотаж жок. Ажиотаж Мен азыр жок. Ош базарынан келдим. Ундун баасы, ундун запасы бар. Buğdayдын запасы жетиштүү, май, шекер баары жетиштүү. Согуш убагында деле жашаганбыз, өткөнбүз. Кудайга шүгүрдөш керек. Ошо ажиотаж кылбаңыздар. Баардыгы өзүнүн ордунда. Бүт базарлардын баарын карап атабыз. Мына кээ бир дүкөнчүлөр бар, кээ бир саткандар. Мына мындан ары айтып коеюн. Баардык акимияттар базардын жетекчилери менен сүйлөшкүлө. Мындан ары базардын ичиндеги баа көтөрүлсө, ошол базардын администрациясы жооптуу болот. Рахмат. Так, бул Баят базарындагы Азиз базары. Машина ушунчалык көп продукту алып атат. Элдин баары бүт магазин очередь дейт.
Ушул Баят базарынан башталыптыр. Очередь. Не байке бүгүн не болот бияк? Бүт эле продукт болот, да? Очередь. Уже бул жерде продукты жок. А что, здесь нету продуктов, что ли? А? Продуктов нету? Там. Продукты? Почему есть? Очередь. Элдин бара продукт алып атат. Очередь, очередь. Сахар канча сом экен, сахар? 2000 сом. Бир мешокпу? Бул Баят базарындагы Азиз базары көбүнчөсүн оптон болгондуктан бүт элдер келип алып оптон алып атат. Айылдардан, райондордон келгендер бар экен. Мынча. Машина көп. Машина көп. Продукт алып атат элдер, э? Мындай очередь болчу эмесе? Эмне себептен деп ойлойсуз? Бул жөнүнө бир кишинин ойноп атканы. Паника тарап койду да эти. Кыямат кайым болуп деп сөйдөп көргөн. Мындай эмес бекен, байкаган жоксузбу Ош базар? Мындай жаман дейби, э? Жана паника, вирус боюнча эле паника болуп атты, э? Сиз да үй болуп атасызбы? Жок, биз магазинге алып атабыз эле. Мындайды биринчи көрдүк эле. Кайсы магазинге алып атасыңар? Биз теминдебиз. Кымбаттап алып турбу же, бир аз кымбаттап турбу? Азыр канча хизмет этсем, эл бизди бияк шумдук дедим, кире албай атабыз десем, канча биз жак тынчеледик. Жок, базар кымбаттап алып турбу, мурдага караганда бул жер продукты. Ундар, суу май. Un eşteke çok kalmaya kalktır. Un kalmaya kaldı. Un kalmaya kalktır. Сумайчы, сумай. Sumaylar ошондой эле деди. Эле, un калбай калды демек, ун кымбаттайт да бүгүн анда. Un kalган жок. Паника болуп атабызбы катуу, э? Сиздер дагы боже, продукт алганы келдиңерби? Каяка үйгө эле алып атсыңарбы, үйгө? Базарлар жабылат экен бир айга. Бир айга? Казакстан граница жабылып турат. Ошол үчүнбү? Качан жабылат экен? Жабылып тур эртең. Ош базар кандай, Ош базар? Ош базар эл продукта жок, ошол жактан келип атабыз. Ошол жактан келдиңер, Ош базардан. Ундун баасы көтөрүлгөн жокпу же көтөрүлдүбү? Анда камера тартпай. Мына тартпай эле. Ундун баасы кандай? Ундун баасы. Мен 1700дөн алдым. Мурун канчадан эле? 1300 болот, 1200 болот. Азыр 1400 чыгат да? Кымбаттап кеткен экен да. Өчүрөк. Паника элдин баары. Ош базары абдан көп дейт элдер. Ош базары мындан жаман дейт. Бул Баят базарындагы Азиз базары. Байке үйгө мунун баарын?
Geltamiz, ayerde de Akundun firmalık dükkanında Berjan'da satıp atkanlar. Buna o şayaktan hazır. Birinci sortun unun 1450 somdan öyde götürmeyi satavız diye buna hazır. Açıp atavız. Arjardaş kılbanızlar. Un varına jetet, un erten tügönüp kalmayız. Sizler uşunduk gelip atkan üçün unlar götürülüyordu. Bugün, hazır men aytıp koyayım. Bugün uşul muhtaç үйүндө unu kalbay kalgan, gelip algan jatkandar bolsa, oşolar unu alıp ketiңиздер. Жанагындай запаска un kalbay kalat, эртең tügөнүп калат. Unu жок калабыз деп келгендер сураныч. Биздин ошол продовольственный айтканда безопасность үчүн тарап кетиңиздер. Эртең бүрсүгүн ундун баасы баягы эле кайта өзүнүн эмесине келет. Ундун запасы бизде жетиштүү. Daha bir joyda un tügönüp kalbay turganda. Mına azыр эле биз ошо жөнгө салып бияка келдик. Силер ушундай ажыратыш кылган үчүн ундун баасын кеспин көтөрүп атышат. Эгер бири-бирибизди колдоп, ундун баасын өзүнүн нугуна келтиребиз, түшүрөбүз десеңиздер, жанагындай запаска алам деп келгендер бүгүн сураныш тарап кетсеңиздер, эртең бүрсүн un кайта эле баягы буга чейинки өзүнүн нугуна келет. Азыр биздер сүйлөшүп келдик ошол un ташуучулардан. Алар да өздөрү айтып атат. Бир жумадан кийин мына Казакстандан жана границадан кичине өзүчө болуп, кээ бир келаткан ундар өтпөй калып келгенден баасы может дагы түшөт деп атат. Алар өздөрү айтып атат. Ошон үчүн паникага алдырбайлы туугандар. Бүгүн мурташтар алып кеткиле, үйүндө уну калбай алгандар. Анан калгандарыңыздар мындай запас калам деп келгендер сураныш тарасаңыздар. Ошондо ундун баасы эгер биз ушинтип келе берсек, ундун баасы көтөрүлө берет. Андан көрөк тарап 2-3 күн күтүп койсоңуздар, кайта эле ошо ордуна келет. Бул деген мына официалдуу биз ушу бийлик өкүлдөрү айтып атабыз. Ошол көзөмөлдөп турсаңар жакшы эле Ундун баасын көтөрүлгөн себептери кечээ күнү кесип көтөрүлүп кетти. Анткени ушундай бир маалымат чыгыптыр. Жана Казакстанда коронавирус пайда болду. Анан кийин Казакстан границаны жабат экен. Un келбейт экен, буудай келбейт экен, un жок калат экен дегендер элдер баягы бирин серин анан бирин артынан эле ошол баягы элдер өздөрү эле поток менен келип ошол себептен анан баягы орусча айтканда если спрос повышается, то и предложение дорожает болуп ошондой болуп кетти да. Ошондон соодагерлер кээ бир баягы туура эмес эми соодагерлер дагы сверх прибыль көрүү үчүн ушуну колдонуп кетишти. Бирок бүгүнкү күндө мына биз жерлерде ушу бүт шаардын аймагында, республиканын аймагында иштерди жүргүзүп атабыз. Бүт жерде, азыр мен айтып берип атканда 2 жерден келип атабыз. Ошол жерден азыр мына жерде ачпай атып кечеки баадан кымбат бербейсиңер деп мына азыр аштырып келдибиз. Азыр эми бердеги бааны кандай кыла аласыңар? Көзөмөлгө алынат. Бердеги бааны кандай кыла аласыңар азыр? Берде бааны биз буга чейин канча тигилер мынтип айтты. Жанында Акун бар экен. Акунда деген 1440 сомдон сатып атты. Биз беркилерге келип айттык. Мына 1440 сом, 1450 сомдон кымбат сатпайсыңар десек, ишкерлер да айтат, биз буга чейин ушул баа менен сатып келгенбиз, биз сатып, бирок бизге коопсуздук түзүп бергиле деди. Биз ошол жерге мына милициянын кызматкерлери 2 кишини коюп, потому что момундай талкка мына бир жерде силер кандай болдуңуз? А жерде да ошондой кирип баягы бири-бирине. Ошон үчүн азыр биз ошол жерге шарттар түзүп, тиги складдарды ачтырып атабыз. Daha bir жолу un жетет, un Кыргызстанда бар. Жок калбайт. Тарап койсойдо жеп туралы. Бестерге айтылат, 1600 сомдон сатып атат деп атасың. Мына бөлөк жерлерде биз айтып аткан 1440, 1450 сатып. Анда алмаңыздар, кетиңиз. Рейн районунун акиминин биринчи орунбасары. Ana көзөмөлдөгү өңөрдү түшүрө албайсыңар. Булиева да бар. Koyun
Biremen ben özümü mayın alıp satayım da. Biremen yapacağım. Nişa alma. Nişa. Biz maydan genç olalım. Yapma gel. 5 metre yap. Yok maydan işte. Ya orada aksakal. Ya may satamıyorum. Satamıyorum. Sen de otasın ben gel. Yapma. Hazır 5 minut. Dünyasını onu taşı. Şimdi bak. Gürüç yaptıran kim girip? Çabuk gel sen kimsin? Ya. Точно? Az koyatır mı çaz? Kimse olsun. Az böyle kişiler giriyor da tabii. Aytaş mı? Zaranyan ötmüyorlar. Alo, bugünkü bunun kança oldu? Söyleçi. Alo, Bulguçka söyleçi tezra. Buna birinci sortlar durmayın bu yerde. Если göçe kubadan götürsünler, buna biz daha götürürüz. Конечно. Az антимонопольный işte oldu. Korkutkanız biz de со своей stороны ответный реакция kılalım. Emez Moskva bunun kança oldu? Buna Katura kayıtçı. Tünde düşürdüm ben 1,5 milyon so'mga zavod söylep atar. Kim qaysi zavod? Moskva Selena 1,5 milyon deyap. Alo. Katura kayıtı koyçu. Bu qayerdan? Moskva Selena. Sokulukski. Buna 1,5 aldı. Bana 1,6 satayım da balda. Sararka qancha? Buna Sararka'nın 1,700 algan mı? Bunu 1,800 vereyim. Sararka'nı первый sorttu. 1,450 so'mdan berip atasiz. Qanday endi? Sizlar razный alasizlar. Bargarda bir o'ydan alasizlar. Necha kun satgan bag'ardan buni hozir edi. Alaboyda chiqirdilar. Вот это все актируйте. Geçen önü 1,400 sattır, böyle 1,600. Вот это все актируйте. Неметпесе лучше этот девки, немеге складlar жап koyacak. Тебя апарып седяктан мисалы 1,450 алып. Это как это? Шулер дегенде бул дегене, бул Куранда да бар. Мындай ситуацияны пайдаланып сверх прибыль көргөндүн бул деген шунун аш болбойт. Казакстан өзүнө 2 ден ошо өз калды. Кыргызстан канча? 1,450. 1,600 берейли. 1,5 алган 600 бере алам. Акчама сатып алган да мерлайм. 1,550 сомдон берилет. Çok deyip geçti de 20 sonuna düşürdük anı. Arayımdan var. Ben geçen gelip sizlerge eşlik aytkan emasmın. Geçen gelip görüp situasiya ушундай болот. Өзүңүз дагы мага кошулуп элдерге алып алып. Бүгүн кел, бүгүн уже бөлөк неме болуп атат ситуация. Мен сизге айтып атам. Буга чейин эле жакшы эле иштешип, мындай коркуткан эмес, билет болгон эмес. Эл дегенде эми 50 сомдон көрсөңүз деле сиз неместен кетпейсиз. Могу ситуацияны пайдаланган бул эң жакшылык алып барбайт. Эртең эле бул ситуация кайта ордуна келет. Хорошо же? Эмне молардын дагы могу Сарыарка мо динозаврына баарын фиксировать этип турбойлу, потому что здесь бир эле унга бир цена турбойт. Токтогула балдар, мындай кылам. Мейли, силер дугамын. Мону 1,550 берем. Могу шиларымды 2000 берем, мунан 1,800 берем. Всё, точка. Башка кыла албайм. Казакстанда 1,400 түшүртүлген. Ал, сен жылгандан кийин жок калды. 2,000 шогу бар. 2,000 шогу проблеманы сатып койгончу. Көптүрүк. Эң көп кайсы сонун сиз? Эң көп мынакей болду. Мынаны берем 1,550 болду. Кыргызстан. Болду. Башка эчтеке кыла албайм. Казахстанды пусть любительдер алсын, пожалуйста, 2,000. Вышинде. Майлеби, давайте ошентейли. Башка выходым жок. Болгон мына шуну калды. Акчаны көтөрүп барып кайра ала албай атам мен. Бүгүнкү күндө уну албай алгандар эле алгыла. Эже, хотя бы эртең бир сүйүнгө чейин 5-10 килограмм алып турсаңыз да 2-3 күндөн унун баасы баягы состояниеси айта келет. Ажыраташ кылбагыла. Азыр жанагы 1 миш өттү мына. 1,550 сомдон өзү болбойт. Биз азыр бөлөп турабыз. Экинчиси.
Batırma yerde hızlı çıkılmay. Buna sizler hızlı çıkılgasayın, bu yerge cevap atsanız Joyun öpseyken kişiden un yaptırdı alda geliyordu. Oşun için de günde gelgende ele akırın turu öyle mun gerek alıp geliyor. Arkadaşlar un var, un duğunbek. Kırgızstan'a Kuday aşkına un var. Gençlerge daha bir cevap aydı adam tuğanda. Eğer даже Kuday saksasın 10. yılı revolütsiya olganda bütün granitsa 3-4 ayga jabıp turgan. Oşonda dele eştekes tugunda ele zapastары жеткен. Azırkı günde dele даже mına jeke satkan sodagerlerin unu tugan kalgan dele mamleketin zapası var. Na kranya oşonu çıgarat. Bırak aga jetpeysiz Kuday saksasın anda. Şonun için panika kılbangsızlar. Oşon için köp berbegile, köp bersiler kırıcaga maşinamen жүктү алып кымбат. Oşol. Bundayda oşol kımbat satıp atkanlardan kımbat satıp atkanlardançı men sizlerge aytып atpayım böyle. Çıdap koysalar 3-4 gün. 2000'ge satıyor. 1,5 mingge alıp ketip 2000'ge satam деп atkan kişi 2-3 günden hiç mal bolsa oşonu 300 somdan satat. Hem sizler üçün sizler конечно barып atsalarına satatlar. Ben buga 1,5 desem de alat, 2000 desem de alat atsalar конечно satatlar. Oşon üçün sizler de düşünüp albay koyuңuzдар 3 gün maksimum 1 cuma kayta özün ortuna gelir. Hem 1-2 kilogram alıp sarf bolat dedi. Hem 1-2 kilogram alıp sarf bolat dedi. Oşon üçün güt ötürü kula 3 gün maksimum 1 cuma. Eta men aytып атам. 2-3 günde düşöt baası. Buna militsalar turat. Oşon üçün özü çıkılmangsızlar. Akırın berdemde ajrataş kılmay, akırın gerektüler alıp ketsinler. Потому что мына кээ кишилер муктаж менен келип атат. А кээ болсо ошону көрүп эле унга өзүнүн артынан келип атат. Ошондойлор болсо тараңыздар. Juda turmuş hazır. Hazır aytacak. Ben kettim anda. Yo biz özüz kararız. Söz yok biz karayız. Sizler biraksa karab. Astantis. Ece gitmeyin. Birakta Satürn'de turasın. Özgür yüzü çıkmayı, özgür bazarını olur. Kim menen geldiniz? O kim menen girgizsin sen? Ben girgizmedim ha. Bayke